Mabura ma gukungwira miaka 55 kuma riria bururi wegwatĩire wiathi kuma kuri wathani wa Nyakero ni maratabanĩirio kaunti-ini itiganĩte. Guku mbara ya kuhukia guku bururi-ini ũndũ ũmwe na kũgacĩrithio kwa ũgitĩri ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa thigũkũ irekĩrĩirwo na njĩra nene. Kaunti-ini ya Uasin Gishu mũikarĩri gĩtĩ wa kĩũngano kĩa Arimi bururi-ini Kipkorir Mejo nĩ aratongoririe arĩmi gũthingata thirikari gwĩkĩrĩra mbara ĩno ya guku mĩo. Murugamo ũrĩa ũronekire gwĩkĩrĩrwo na makiria nginyagia kaunti-ini ya Baringo. The clergy must come and rescue this country. We have to restore the morals of respecting the norms of this country. Because kama ya judicial, kama ya sheria imeanguka, kama imekuwa ngumu, hebu tutumie ya kanisa. Anti-Corruption Commission, DCI na DPP. My appeal to these three agencies is that we have enough laws in the land to deal with the issue of corruption. Kaunti-ini cia Nakuru na Narok na Mombasa mabura maya marathire na mbere ta ũrĩa kũratanyĩtwo. Governor Lee Kinyanjui na County Commissioner Joshua Kanata magĩtongoria mabura maya kaunti-ini ya Nakuru. Marathingatira matereba gũkorwo na ũmenyereri mũnene hĩndĩ ĩno ya thigũkũ. Gũkũ kaunti-ini cia Narok na Mombasa County Commissioner na atongoria a kĩũteti mathingatĩte honge cia ũgitĩri gũtigĩrĩra ũgitĩri nĩ wekĩrĩrwo makiria hĩndĩ ĩno ya thigũkũ. Tutakuwa tukianzisha mambo ya kusimamisha wale wote ambao wanaendesha gari kama wamekunywa mvinyo. Kwa hivyo kuanzia msimu huu jioni zote tukishikana na hawa wengine, kama unataka kunywa mali yako, kunywa, unatumia taxi. Pesa ambaye imeenda kwa cartels wenyewe ni 9 billion. Sasa 2 billion ambaye inagawa na watu wengi na 9 billion ambaye tujui ni nani alichukua. Ni nani mwenye kufuatwa kama tunataka tufanye haki? Ya 9 billion ni nani? Na hii 2 billion ambaye inagawa na watu wengi ambaye tunajua. Tusitumie watu wachache kwa ngao. These are scapegoats. Tunataka the real culprits. Girifotera Kameme TV, Jitagomora, Wagunya.